Sa 8. oktobrom spuštena je zavesa na ovogodišnji glamurozni sajam automobila koji je u Niš doveo najprodavanije brendove. Za najinteresantniji štand Ravex grupa, zastupnik Citroenovih i Toyotinih vozila, osim nagrade opštine Palilula, dobila je i priznanje opštine Medijana. Za nas puno znači što dokazujemo iz godine u godinu time što se stvarno puno trudimo da na ovom sajmu imamo nešto drugačije, da uvek naš štand bude, da kažem, specifičan i da ostavimo neki pečat naše kompanije, a to je da budemo, da kažem, posvećeni kako samom štandu, tako i kupcima i onima koji sarađuju sa nama. Sve u svemu, mislim da je ovo odlična prilika da oni koji su, da kažem, na nekoj klackalici koji bi model trebali da kupe, da vide sve izložene modele, naprave komparacije i posle sajma se odluče za kupovinu. Za najbolji i najprodavaniji automobil na svetu priznanje opštine Medijana dobili su i zastupnici Mazde MX-5 u Nišu. Nagrada je uručena i organizatoru City Marketing centru. Što se tiče ovog sajma automobila, ja mislim da je poseta danas u toku dana da će oboriti neki rekord preko 20.000 ljudi, znači između 15 i 20.000 ljudi će biti u hali. Kao i što sami vidite, hala je puna, ima mnogo lepih dešavanja, preko 30 ugovora do sada ima sklopljenih, što je fenomenalno i mislim da će to na neki način i poboljšati privrednu situaciju u Nišu. Mi na ovom sajmu nismo imali, i meni je žao zbog toga, premium brendove kao što je BMW, Mercedes, Audi, ali već sledeće godine očekujem da i oni budu ovde i to su već naravno mnogo skuplji automobili. Ovogodišnji Automotofest gradska opština Medijana podržala je finansijski. Naravno da ćemo imati sluha i za ostale projekte. Nadamo se da ovo nije poslednji ovako veliki projekat koji se realizuje na našoj teritoriji gradske opštine Medijana i grada Niša. Već sam rekao da naš grad postaje grad inovacija, da postaje grad premijera. Pozivam sve ljude da se i naredne godine okupimo na istom mestu, isto vreme, u što većem broju kako bismo propratili sve ove događaje koji se dešavaju u našem gradu, u našoj opštini. Podsjećamo da je u protekla 2 dana publika imala priliku da vidi nekoliko svetskih premijera četvorotočkaša koji su Nišlije i ostale goste ostavile bez daha vrhunskom tehnologijom i dizajnom.